Pa ja ne bih rekao pojedinci, nego u pitanju je i hrvatska i bošnjačka politika koje zastupaju ove apsolutne gluposti i besmislice o velikosrpskoj agresiji. Znači, tu nema razlike između i o hrvatskom oslobodilačkom ratu. Političkog Sarajeva i političkog Zagreba, ali brojne činjenice pokazuju da od završetka rata bošnjački političari vode neprijateljsku politiku prema Srbiji i Srpskoj, da nikad nisu iskreno prihvatili stvaranje Republike Srpske i da na svaki način pokušavaju s pomoć međunarodnog faktora da se Republika Srpska oslabi sa ciljem njenoga potpunog ukidanja i stvaranja unitarne Bosne i Hercegovine bez ili sa što manje Srba, što jeste bio ratni cilj Alije Izetbegovića. Pogledajte koje teze dolaze iz Sarajeva od strane bošnjačkih političara. Znači, ide stalno priča 25 godina posle završetka rata da je Srbija izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, da je Republika Srpska genocidna tvorevina, da su Srbi masovno činili zločine protiv Bošnjaka, da su Bošnjaci žrtve, nevine žrtve velikosrpske agresije. Dakle, vi imate jednu ratnu retoriku koja traje 25 godina. A umjesto da vidimo kako da nešto radimo i da izgradimo. Umjesto da bošnjačko političko Sarajevo odbaci tu ratnu politiku Alije Izetbegovića, da se okrene sadašnjosti, da se vodi politika saradnje između Beograda i Sarajeva, oni inzistiraju uporno i nadaju se da će se ostvariti ratni cilj Alije Izetbegovića, ponavljam, stvaranje unitarne Bosne i Hercegovine. Pogledajte odnos bošnjačkih političara prema žrtvama i ratnim zločinima. Dakle, negiraju se srpske žrtve. Ako je bilo žrtava na srpskoj strani, oni su bili čin pojedinaca, a pogledajte, nijedan veliki zločin koji se desio u Bosni i Hercegovini nad Srbima nije procesuiran. Od zločina u Srednje Podrinju, Bosanskoj Posavini, Srednjoj Bosni, Sarajevu, zapadno-krajiškim opštinama, imate zlupotrebu tužilaštva i suda BiH koji faktički sude samo Srbima, ignorišu zločine nad srpskim narodom. Zato sam ja i predložio nedavno da je bilo veoma važno da Srbija osnuje kancelariju za pružanje pomoći osumnjičenim i optuženim Srbima od strane pravosuđa BiH i Hrvatske. Pogledajte, recimo, samo kanton Sarajevo svake godine izdvaja preko 300.000 evra za pomoć pripadnicima takozvane armije BiH koji su činili zločine protiv srpskog naroda. Treba nam jedna kancelarija koja bi svakodnevno pružala pravnu pomoć, stručnu pomoć i finansijsku pomoć srpskim borcima iz Republike Srpske i Republike Srpske Krajine koji su sada prepušteni sami sebi sa ciljem upravo iz Sarajeva i Zagreba da bude što više optužnica, što više presuda da bi se opravdala lažna i besmislena teza da su Srbi tobože izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu i na Hrvatsku.